Гамил Авзал исемдәге Республика әдәбият һәм сәнгать көннәре кысаларында Гамил Авзал исемдәге яшь каләмчеләр Республика күләм иҗат фестивале һәм гомуми урта белем бирү йортлары укытучыларының 7нче регионара Гамил Авзал укулары. Янәдән сәламлибез сезне. Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, Казан Федераль университеты филология һәм мәдәният ара багланышлар институты профессорлары һәм фән кандидатлары, якташ язучыларыбыз, татар теле укытучылары, Ялкын көмеш кыңгырау баш редакторлары, талантлы балалар, яшь каләм тибрәтүчеләр катнаша. Хәзер инде бәйрәмебез түренә сәламләү өчен Актаныш муниципаль районы башлыгы Эмгел Навабулов Фаттаховны чакырабыз. Сәмсез хәерле көн, хөрмәтле балалар. Hürmetli okutuşular, hürmetli kayıtkan yaptaşlarımız, hürmetli yazışılar, Мәгариф Министрлыгы, шул вакытта Казан Федераль университетыгыннан бүгенге безнең бәйрәмебездә катнашучылар. Дөрестән дә бик матур бәйрәм. Ел саен без аны үткәрергә тырышабыз, ләкин максатыбыз аны барыбер елдан югарырак дәрәҗәдә үткәрү һәм икенчедән инде менә күреп торасыз, Hükümetimiz, prezidentimiz bizga shunday zo'r bo'lak berdi. Bik matur şartlarda bizning balalarimiz bilim ala, Aktaныш Gumanitar gimnaziyasında hem endi ol aның missiyasi da tatar dunyosini shaxslar azallау. Biz o'zimizda shunday buruch qo'yib yashaymiz bit endi tatar dunyosini Aktanışda vermesi, medeniyetine, sanatına, şahıslarına kim birgati iştigen. Şuna göre bizning için bu bir zor festival, zor vakıga hem şul derecege biz onu ko'targa yıldan yıl tırışabız, maksatlar koyabız. Dürüstten de bizning büyük şairimiz Gамил Авзал nasip buldu mena ol isen çağında İlfak Mirzayeş bilen 80 yaşlık юбилей белән әлбәттә барып аны котларга, аның белән аралашып утырга, фикерләшеп утырга, аннан соң күреп торасыз инде 20 елдан артык вакыт узды, ләкин аның бу фестивальнең әһәмияте кимеми, бары тик артканнан артагына бара. Барыбер инде ул сәләтле балалар бик күп, Актанышта да күп, башка районнарда күп бар, тик аларны без күрергә, табырга тиеш, вакытында аларга юнәлеш бирергә тиеш. Әйдәп баручылары булырга тиеш, шулай эшләгәндә ул бер вакытта да безнең чишмәбез абыдан туктамаячак, талантлы шәхесләр әдәбият дөньясына, сәнгатькә, мәдәнияткә килүдән туктамаячак киләчәктә дә. Шул күзлектән бу үткәрелә торган чара, миңа әйттеләр 120дән артык эш килде диделәр, биредә бүген 60тан артык катнаша, бик сөенечле. Татарстан районнарыннан гына түгел, Ульяна өлкәсеннән дә балаларыбыз бар диделәр. Çuvaşistan Respublikasından da balalarımız var dediler. Viktor Ahmet Мәгариф Министрі vakillerinde katnaşa şu vakitte Kazan Federal Üniversiteti. Şuna göre iki gün bulamızlar bizde. Bugün bulamızlar. Kınavayı da vaysinden bilen aralaşıp matar etip ötkerik. Hali bizden Gамил Avzal'ın tuğan yerinde bulasımız var. Allah bilse. Ondan sonra indi Medeniyet Parkı'nda bulamız bizden bilen. Bir yıl tağın bir şartlık. Aktaныш rayonundan 7-nче Abdullah Tokay isimli premiya laureatı barlıkka keldi. Labib Liron, Kuşa Kotligalani. 7-nче bizden rayondaşımız ortara şunday ulu derecege layık bolgan albatta biz alар bilen gurlanabız. Nolanda tagın bu bitinde tagın bir orun kaldı. Bargaç ko'rsatirman, alat ochsam tagın 7 orun barlıkka keldi. Şulay olgaç Aldada ko'proq bo'lsin bizning Tokay premiyasi laureatlarımız, eng muhimi yoshlarimiz o'sib keladi. Shu festivalda qo'shanlarni Dinar Shayx, birinchi she'rlarni yozgan Elmira Yaylanovani ko'ram, G'ibadullinani ko'ram, Liliyani. Ular bizni qo'shanlar shu festivalda boshlanib ketgan bolalarimiz. Ko'rasiz ular qanday motor yulduzlar tatar adabiyoti san'at өлкәсендә shuni ko'ra g'ururlanamiz. Biz o'zimizning yoshlarimiz bilan, hamda yoshlarimiz altag'ida ko'proq bo'lsa endi deb biz xayollanamiz. Shunga ko'ra barıgızını da qatlayım, bugungi festival bilan atağım bir neyim qaldı, fikrim. Yıl sayın baribir ne diyeyim, Qadriya bilan da söylashdik. Shu bazada tatar tili bo'yicha olimpiada o'tkazgan deymiz, ne? Ayrim respublikaniki bo'lsin, biz o'zimiz aybatlab
o'qituvchilar ishida, o'qituvchilar arasındagi master-klass formasında biz uni ko'ramiz. Chunki baribir tatar tili o'qituvchilari bilgan tiyish. Baribir endi o'shda birdan bir aytsakda bo'ladi, tatar tiliga shundoq tanishda ham shunday baza bo'lganda biz uni ishlamasga tiyish. Kim tatar tili bo'yicha shu vaqtda adabiyot san'at bo'yicha ketarga tilaydi, Ilfat Mirzayev bizning orada ularga aytganda shunda kelib o'zlarini yasanatib qaramasqa biz ularning ishlarin shu vaqtda endi ularni hazırlovchi o'qituvchilar orasida ayrim formada to'g'ri biz beyga o'tkaruni kelasi yildan kiritib jibarga planlashtiramiz. Ma'arif ministrlik Qozon Federal universiteti bilan birlikda Alloh bersa manavisida siz qaytib yetkazsangiz edi. Ansin mo'shtinda biz ana shu yoziq qaniqlar sharaf bo'larmi? Shu shirga planlashtiramiz. Ansin vaqtdan endi fikrlashib bitirmiz. Tag'in mana ikki o'g'li zo'r sharodayız biz. Tatar adabiyoti, adabiyot dunyosida, Aftona she'rligida, gimnaziya bazasida G'amilar zal festivali ham Bakka Respublika Olimpiadasi deymiz endi. Biz endi boshqatlar, albatta ular bizga chiqmay qolmay, boshqatlar mana boshqa өлкәләребезгә kilər, yagonara deysakda bular shunday olimpiadani biz kelajakda sizning bilan planlashtirib turamiz. Alloh bersa. Shunga ko'ra barimizni qatlab, sog' salomat bo'ling. Hali jingishlarni qutlarga taam biz sizning bilan uchrashirmiz. Rahmat kelganingiz uchun.